Nordisk strandryddedag er en gigantisk nordisk dugnad. Den 5. mai inviterer vi alle de 26 millioner innbyggerne i Norden til å bli med ut og rydde. Sluttinen narsuata imavissuuni 51 miljoonitut amerlatiisunik plastikkikujoqarpoq. Tassa sila narsuarmi ullorissat amerlassusaanit fammunnerujoriaamik amerlanerusunik. Katersorlugit siartiteraani annertussusian nulatsinni sommersuarmit minnerularpoq. Ukiumullu plastikkimernit imaanit 800 million tonsit eqqartarpagut. Golfströmmen för fram vid följar och lägger plast till okkara, samstund så själva dolka notturna illa av vana och utnaj. Vi må taka egnan barn, vi må taka avbyrd och således ska vi inte öron att göra samma. Visste du att år 2050 kan det finnas mer plast än fisk i haven? Bara 15-30% av allt skräp i haven spolas upp på stranden. Resten förblir i haven. Eteläisimmiltä merialueilta kulkeutuu meriroskaa merivirtojen mukana kohti arktisia vesiä. Norjan ja Grönlannin merialueet toimivat siellä eräänlaisina päätepysäkkeinä, jonne eri maiden roskat kerääntyvät, aiheuttaen haittaa herkille pohjoisille ekosysteemeille. Marint affald har store konsekvenser for vores havmiljø. Mikroplast havner i maverne på sådan nogen som ham her, og sådan en som ham her, og ødelægger naturoplevelsen for os mennesker. Það mjög mikilvægt að tína upp svona drast sem að lendir út í náttúrunni. Vegna þess að í næsta roki þá lendir allt þetta drast hérna, það lendir út í sjó. Den 5 maj kör vi Nordiska kusträddningsdagen. Då är hela Sverige ute och ställer skräp på stränder. Var med